De Spieler goufen als zur Verfügung gestalt vum Joel Waldbillig. Kalisa Makop Lagun. Le truc. Musik là. Ja? Guck da gute Weg. So. Und du direkt am Bein rauf, Man zeigt rechts. Okay. Läuft trop hinzuweisen, dat Nuit du Sport eng Initiativ ass vum Service National de la Jeunesse an verschiedene Gemengen Öster Land deselwechten Dar organiséiert gëtt. Leif Leiit leif kannner alle goer, es sinn der ganz froh. Ich derfen hei op der offizielle Ouverture vun der Stengfahrt-Kirmes begréissen, dat Selbstverständnis hei ze summen matmengen Kolleginnen a Kollegen ass dem Chef der Gemengerat oder noch an der Präsenz zum Präsident vun der Entente Guy Laroche. Eg Stengefahrt der Kirmes, déi jo eng urel Traditionioun ass, déi awer 20 Joren probéiert gin ass wirkes opliewen ze losen an dat dank dem Ersatz vun puer Vereiner. Dofir wëll es och probéieren déi zernimmen, dat ass fir allem d'Entente vun der Vereiner hunn schon gesot am Präsident dem Guy Laroche. Dann awer och d'Fëscherfront vu Stengefort mat dem Präsident dem Kamil Stockkreiser. An net ze vergessen er wort Stengefort der Musik fir allem och mat dem Präsident dem Jean-Pierre Beffer. An fir dats man dann an der Stimmung sinn an bëssen dabei bleiwen, géif je se lo invitéieren bis skeft der so halverert sinn net zo genau. Wo mo je skefen invitéieren, dann op Kirmes Trupp, dat kënne woch de Kirmes Speier oder Kirmes Kohle oder Kirmes Wässer sinn, wéider et danebe gieren hut. Voilà, dat gesot, ihr soll goet den Stengefort der Leiit, wurt den enre Leiit, die de wee innner fan eng ganz schei Kirmes an ganz flott pu Moment der Hai bei op der Stengefort Kirmes. Von der Kirmes.
que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha parecido. Y como loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlar nada de ti. Conmigo ves, no se sabe. Te digo que no, yo creo que sí. Yo soy un egoísta, con mi cuerpo un egoísta. Gemeng Stangefort ze Summe mat de lokalen a regionale Geschäfter huet op den 11. Stangeforter Owes an ëmweltmar invitéiert. 11. Edition vum Owesmarkt an Ëmweltmarkt. hun iwwer 20 Ständen haut den Owenthei, wo der kënnt gut trinken an Issen an ech bëssen informéieren, wat Gemenge an hier an de Syndikate vertruden ass, wat den Ëmweltbereich ugeet. dann an de Sikona hai, den ASS als Trinkwasser-Syndikat an den Sideromenglisch. Gut. Wir feiern die offizielle Eröffnung an dafür schneidet an Marianne Lo die Gewandheit durch an da das dann den offizielle Startschuss für wie gesagt, den 11. Owesmarkt.
this morning to my daughter's crib, pitiful and sarcastic. She was looking at me. Hey Dad, don't you think you're too old for that shit? Though I really felt like it, but too proud to admit. And now dancing rashly, the hard songs and clapping beats. My my community, cause that's the way I want me. I'm not too old to fuck around. I can rattle and I can roll. I'm not too old to rock and roll. Maybe I rock and then I'll stroll. I am not, no. Show me a stage, dear. Lend me your ear. Switch on the stars and I'll be playing the guitar. Maybe my hair, hey, is starting to get gray. And my drums are not quite as high as they used to be. But I'm not too old to folk and roll. Maybe I rattle. Maybe I roll. I'm not too old to smoke and roll. Maybe I rattle, and maybe I roll. But I'm not. I'm not too old to smoke and roll. I can rattle, and we all can roll. I'm not too old to smoke and roll. We all can rattle, and we all can roll. Too old to rock and roll. Maybe I rock and then I'll stroll. I am on. No, oh no. All Joer organiséiert d'Assoziatioun Kolla ASBL de Kolla Festival. Dës dann hat de Mirador zu Stange fort. Ziel ass eng Alternativ zu andere Festivalen ze bieden. Gebuerde gouf noch eng Rei Konzeren mat alternativer Musik. Et gouf e multidisziplinare Programm gebuerden, mat Workshoppen zu Themen ewéi Ëmweltschutz, nohalt Schliewensweis, Konst an so weiter. Flossen, wir haben beschlossen,
Also, alle gute Kinder auf Englisch, bis feiert hier, ja? Wer kann nicht? Okay, also, der Herz in der Riff, okay? Steve? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Come on! Was ich bin ich nur durch dich. Alles, was du bist, bin ich aber nicht. Alles, was du denkst, habe ich nie verstanden. Denn alles, was du denkst, ist, was denken die anderen? Und ich schreibe Briefe über Dinge, die uns trennen. Hab mich schon oft gefragt, wieso wir uns nicht kennen. Kann ein bisschen lauter auf dem Monitor. Alles, was ich weiß, hab ich von dir gelernt. Alles, was du gesagt hast. Die 7. Edition vom Vintage Cars and Bikes war auch das Jahr an diese großen Erfolg. Organisiert gëtt d'Expo-Bourse vun de Mechanical Freaks Stangefort ze summen mam Club des Jeunes, dem Centre d'Intervention an der Entente vun de Vereiner aus der Gemeng Stangefort. Zougelos fir den Event waren Old- a Youngtimer bis 1985, eso dats eng gros Vielfalt un Autosmarken ze bewonnere war.
De Gila Roche mat senger Ekipp frien sech lo schon op die nächste Edition am August 2020. De Vintage Classic Mototour organiséiert vun der Association Ancien Moto au Luxembourg ass vum Sidal fortgefuer.